Matthew aliani mi pilte ho na Herod in Judea gam a kumpi asep hun lai takin tua gam sung Bethlehem kwa a Jesu aswakhi aswakhit phet in aksi thulam sang asiam mi polkhat niswa na lampan in Jerusalema hongtung u a Jew mi te kumpi ding a hi naw ngek ahong swak pen koilaya ahiyam niswa na lampan ama aksi hong swa chang in kamu u a ama abeting in ahong pai kahi uhi hong chi uhi kumpi Herodin hitu azak chang in lamdang sama ma a Jerusalem kwa mi kem pe in zong lamdang asatya ro hi to ahi man in Herod in siam pilian tele thukam hel sia te kem pe kai khom a koilaya Chris swak ting ahiyam chi in adong hi amau te in kamsang pa in alai gel na sunga Juda gam a Bethlehem kwa o kami Israel te a up ting in nang ma sung pan in upa khat hong piang ding ahi man in Juda gam a up khwa te laka aneo na hi het ke hi chi ahi man in Judea gam sung Bethlehem kwa a swak ting hi chi na dong o hi to chang in Herod in to mi pilte samsim a aksi akilat hun tel takin adot khit chang in Bethlehem kwa a apai na ding un sol a tua naw ngek lim takin vazong un la keizong hong pai in ama kabyak thei na ding in namu khit u chang in ke kyanga thu hong za sakun chi in avai kha khi amau te in kumpi pa vai khak thu teng azak khit u chang in pai hia u a niswa na lama amu u aksima lam apai lai takun mu u a naw ngek na tung san tak atun mateng in amau te maya tua aksi na pai hi tua aksi amu u chang in alung dam na u kigen thailo hi in sunga amau te luru a naw ngek le anu Mary amu u hi amau te khok din in tua naw ngek abia khit u chang in avan puak te u swa khya u a kham saladi pak nam tuile miron pak nam tuite let song in apia o hi Herod kyanga akihil kik lo na ding un amang sung u a pasyan in hil ahi man in lampi dang ton in agam uwa acha ki ko hi Egypt gama tai na tuami pilte acha khiru chang in Joseph mangsung a topa van tung mi khat hong kilang a ki choi in naw ngek le anu Egypt gama tai pi in pai hia un chi in konggen ke mateng in tua gama va un Herod in naw ngek tha ding in hong zong ding hi achi hi Joseph zong ki thoi pa a Egypt gam azwan ding in naw ngek le anu to zan pi ma in ding khia u a Herod asi hun chang dong tua gama ava u hi kam sang pa tung ton in to pa in Egypt gam pan in katapa kasam khia hi chi in again na thu atun na ding in hibang inapiang ahi hi naw ngek te akicha na niswa na lampan in ahong pai mi pilte in ama akhem lam tak Herod in athei chang in ahe swak ma hi tuami pilte tungpan in aksi akilat hun adot na to kisui in Bethlehem khwale akima naw ngek kumni chang le anwai sia khem pe athat ding in aga kap te asol hi hibang thu hong pian chang in kamsang pa Jeremiah in nakpi taka ka na oging Rama gam sunga kizahi
Rachel in atate ka atate kem pe sikin ahi man in aka atop na ding in ki kem zolo hi chi in again na thu atun na ding ahi hi Egypt gampan cha ki na Herod asi khitchang in Egypt gam Joseph kyanga topa van tung mi khat hong kilang Now pang athat nwa mi te sihin ta ahi chang in kithoi in la now pang le anu to Israel gama cha un atihi Joseph zong kithoi in now pang le anu to Israel gama acha ohi ahi zong in Archelaus in apa Herod zala in Judea gam ukma in aom na thu azak chang in tua gama Joseph cha ngam lo hi tua ahi man in amang sung ma akihil na bang in Galilee gam sunga lur in Nazareth kwa ateng u hi kam sang te in ama pen Nazareth kwa mi kichiding hi ti in again kol na atun na ding in hibang in apiang ahi hi